megalayapost.news. Hakajingja accident kabashar khay kabalaja nin gamit jong ka pratrik mulber aja absan uwe unongnya ek tuk-tuk ula kra rasyen katba ubosong nadien ulang mensaujur hadin bakal tuk-tuk kabakisong kalali bantera nadien jokowi pat katrok kabayang harut usrokba National Highway 6 ajan kasnong Erpekon Hariboy District katkum ka kubor balai ulum naitu bakani jingja accident kalaja menta ka pratrik mulber hakapor nyoba JEA janmien kabalaja tang nakada wajib perherstet jongnongnya ek tuk-tuk kabadon yu nomor ML iwe not D iwe not saunot tat haduk bum som lalak su bantai lakam bat banik tenra naik banta basidin jangkawi pat katrok kabadon yu nomor ML not sau D sau ar nyu iwe kabayang harut usrok ba nakaliang gibor pulit kenongpo traffic branch kilapoi marmar katega jaka ban pelong hejing tokit bat ban raru ya kamet jong balaklan ban le ek postmortem hapo nongpo civil hospital. megalayapost.news.